Panalaman no tautin kipamin igam sungu hasan na boy naga chum chobin ei bom khum jang ole pathin phan te ho chaijolo ahi en tunin jang phat sot ta sungla paitam ta senga sarpa ngam lain sungmi tenga gonu lang sunga dinga kinepium ta Conflate academy hondo thaina dinga program te ho pan thei ding dimna in ta jewin ama sapenin pathin thangwa na kain pin program hi chamcha e simha na hin gating adol ta hi pungge na hi program hi badin kiti hin e wang hi sabang win tunin igam sungwa buin ha sanam jin sadang hom jin hi jong le ito si buna za chum chum jong le hunga kaya program te hopan thedi ngai mje win ongkal song mi pi ho zo si jong na chung si wa ke patu ka sein liam na kan nei nei program hi ribbon cutting ribbon on ko kimin ai pat pi wintin aban la sunglanga ipte ho in sungha dingu chopa lehin tuni zamta chief guest pu laldena professor retired professor in hondona ne pi wintin aban lehin blessing prayer hi tunya minister ai pan pi reverend on coin ha an la ke ding hintin cheuting le welcome speech hi pu George Guite chairman school managing board in amain phar hin lantin presentation mem parte academic din in lantin ama na la zo ting lehin koi tabang hang kal sunga kuna pat chamcha kamanu me ti amai lehin mo chu phat koi chum min ki phi jong le man theding ding manin phat chum khain lang kating cheuting lehin phat mang ding speech ka aumin tunya chief guest ai nei tu Professor Laldena Pan Kila Intin Abana Kutul via chairman Pu Lalden Thangin Amang Thun Manala Aman Pat Lakin Intin Cheutin Lechun Speed Cut Dr. Pang Hoki Founding Director Conflate Academy in Pan Lantin at China closing prayer hi Pu Thong Kai Hoki Managing Board Member in Amanding Cheutin Lechun program ado na hung hintin school managing board hoi jong don te cha te tam kha jong 7 ni khom le tunia ikema cha no program hung hiding a hi in ma sa penin tunia ribbon cutting ni pi du reverend on ko kimin phate hoi na dingin pi na kan ni tuni June som ni lakhat 2025 ni kho in Keima Reverend on Kho Hau Kimin Conflate Academy building hi Pathin Lopi Nadingin Pa Pathin Chapa Pathin Chule Lagau Thing Pathin Minin Hondo na Kanita na hi Bon Sabin Dunute Honorable Chief Guest to kindly come forward for the unveiling of the flag. Okay, this one. Yeah. Okay. Groundbreaking of Conflate Academy, groundbreaking by Pastor Sejin Mang Haukip, CFC Pastor, on 7 October 2024, inaugurated by Dr. Laldena, retired professor, MU, and blessed by Reverend Onko Haukip, Pastor KBC CC Nasilveng on 21st June 2025, built to inspire generations to learn and grow. Let's proceed to the next program. As we have concluded unveiling of flag by our chief guest, Professor Laldena. Thank you, sir. Let this unveiling flag be a symbol of knowledge and hope for all of us. English, kitip sa na tuwi lawin. Ani niya, mixed tayo kan bole liya. Tingnan hitin na. Explain kayo din. Blessing prayer. Aban hitin ngayon. I now invite our respective minister, Reverend Onko, for the blessing prayer.
As we gather here to bless this building, let me take this opportunity to read out one scripture portion from 1 Corinthians chapter 10, 31. Therefore, whether you eat or drink, or whether you do all to the glory of God. Chun tia he zi chun ne zong le, na don zong le, na bol zong siu, tapi lo pi na dingin bol zingun. Pati ni na tu sim doi bon sawa dingin pate bu pi din, pati ni nga tao na niu te. O pakai, tunin na sa te ho, nay ngay lut si vin, galai tu lahi han lang, kagan te kahasat pet tao hi zong le. Islay mo na tim zin na ding mun khat, kahon do te ba namin kapat te zi vin, kakipao vin, namin lo pi sang te in kahin thang ba bane he. Islay kisa in le building le, isi Conflate Academy hi, nang main phat iza ham khat sunga zong na hin pung bu sa he. Islay mo na kahon ichot do do ba. Iti aw sa tha bi apan kala na ba hin, nang ma in phat te bu in lang ziyong le, pasok tam tam ke sep do na te, official tam tam ke sep do na te, gamla go le, una naw tam ta dinga ki hin so na le, chin na le tip na tam ta, hung ki zil do na, ahung hi na dingin, Islay mun pi hi nang ma, phat te bo dingin, naw sunga wang kan bo bina hi. Iti chung building ka sa ho zong hi, at chung a hin, anoy a hin, azit a hin, avay a hin, en tom in mai abo changken nang man umpi in lang asu se thei asu bal thei alo jong le tui le na om kha jong le nang man pat te a hi chi building ho zo se ki zum solo hela nang man na umpi a ling pi ki hot jong le nang man na umpi a make up alo lam chum chuma asu se thei o ma he jong le nang man na ven do a gut sa mi chom pho ko na jong na ven do a mi phalo mi ki lo jat chum chum e su gan thei theu le alo jong hi chi thil ki bol ho zo si su koi thei mi hi ma jong le nang ma zala ven do am the dingin Islay building le a compound le alo jong le hi chi session ho zo si hi nang ma min lo pi dingin na cha ke man kan than do ne hi pakai pathin board ho hin jong na founder ho hi han lang ahong kai ding ho hi han lang a koi hi jong le Islay mon hi ki ho zo se dinga nang ma lo pi mu do na le ni khat ting le na lengam lo pi tun do na dinga man cha ta hi the ne dingin tu ni sing ka pha na hin ne thwa nei mu sa ba na ne jong le na don jong le na bol na to zo siu pakai lo pi na ding bol na ti wangin nang ma lo pi na dinga na min kan thang ba ba iti ho zo se hi naung sunga kan ka do hin jong le founder te a ko nin zong it's a building ka hom do the si wa ka ki pa na za lo le ka dam the de devin mai cham han dui do ben it's a mai cham jong na man na lung thai bi dingin naung sunga ka thu mo ve a je chu nang man mai cham na lung thai ting le phat the na bo in Abraham mai cham chunga na lung thai si in tu ne chanin Abraham chil lo Israel mi te phat thi a changoven Solomon mai cham na lung thai si in athum lo be be ho jong na man na pe be e ti ka heaven hitabang chun tu sin ka mai cham jong he sumla pa hi han lang itabang mai cham hi jong le nang man na lung thai pi a phat thei kon na san phi dingin nang sunga kan han do pe he ka ki man sa naw he nang ma lo pi na he zo te dingin e hu hing pu Jesu Christa mina ka hong ta wo he amen Nung tama na ni bitawin program aban na chalaw din kaban ni welcome speech ending in so now I invite who's yours written chairman from management board to deliver the welcome address. Tuni Conflate Academy Hondo na Tinggon Unki Bung ke ho Tamsela Mihiza Ikisu Khawmawa Kinte ho Tumanthe Win Amasata in Itabang Phat Pha Piu Hatung Pathin Thawa Kata in Tuni Iti Academy Hondo na Chief Guest ay Pantiu Zaumta Professor Lardena Chole Minister ay Pantiu Reverend on ho fikil programa min chung ho in hunki khom zading alom mipi ho Conflate Academy fo sale ngai lut na zala nakin na phat man tam ta pe ho
na hin ti wa tuni he chicken go na hung ha thei ji win Conflate Academy founder cum proprietor chole insumi managing board the helin na bon chaw dim na ka hin nevin salam pen board na he kichi Conflate Academy tu nia han do ahi to ta to hana tu le kununga zon to sot na thei chanai to sot na wa pan hu na thei a i pan hu wa ki gam sung wa de nga kin pi ta kum pi khana ikisim do na di zong welcome address kain board to hanin tim na kain le ka ki pa Amen. Thank you, sir. Resource for your inspiring words. You are welcome. Next, we are going to have a presentation. It will be done by Member 10 Academic Dean. So, I invite Madam Party Academic Dean to take part. Soon, nule patam tak Conflate mangai tule ngai na tu kan hang hisewa school mingin na tharin lom thu kalang silani ke hi academic din kana school an tran tiran thaka lo thang de kani Conflate ta hin kaming chu medam kanin medam parte in min huna na medam midilak ro Conflate mangai tu hai kasung khatei ti thakalang sil vakani presentation ai thodi lisin na nule pa in reng hin present lom puina halwek hi chukan nu mani amiru chu vai sun hin kul thabi ke tidim guest mi khul chatak tak e ne ya chung hai chu thil pek chi te hang ne nge no ma ka ko ang khan ni rai sin la I ka hang ko num chu kan ho tu nu vui vi wa chu pi hat thil ne yin Việt Nam này xin anh nằm hôn nằm lâu nhiều về thì cái hay xin mà mà sao ta cái này chief guest professor thế nào anh câu này đó ta minister reverend on kung natingin ay pastor litum tak sa igin mang hawkin ama hi groundbreaking minaypit. Kailangan maging lamang sa Mirose. Amen. Birthday ako na presentation. Votation no. Naitawin. Aba, hindi ko itabang ang kalsunga ko na patang nungten tenamale. Pat tongkat na hong itin. Dito pagandang bangaji. Reception yung kibolong ay di sin. Pat mangung senung kam tatan niya mile. Bibi wa ko na invite sa lagi ni wa ko na ang tae. So patong kat na ina Pathin ka thang pa purin kan lau nga hi khom li sila khom pan lein ka gifting khom ko hung choi thei no a chu kan phalam ma hunin hong ma sa taka gift ba me ka gifting khom surprise ka tuma chu thril do khel ka asei talo a garden umbrella na lun le sar pa lo de thei mai chen la chun bai sun hin ka lom ma ngir lo thei lo phat ka hun chu jing hi chu ama san ke ka neu lai chu si bithel khomoya u kan hi a school ma sa ta jong chu smart school run by EFCI ane hintin abana school dang jong chu happy heart school jong sar George kiti South India hon ana haran vi ja jong chu ke kana kai phalo chapang ka hi la ane next chu punam tin kumin Khawmawi school Khawmawi hai Cherish Academy ja wang chu bio science ka jong just to help him again jong chu ka hun ola kana panpi ale dunia hi school hoi ta hilaya hun ki tu do hi kakipa valin pathin ka thang va ya chu pathinin wang bu hen lang hoi ta school ran tinga ke khom ka thei to pin lom thu ka hong rel malami pathinin ma thui be sin ha di chu
school launching tak future is in lati juga di sakna ka urila ke ka chapahi ji Conflate academy ahi class 12 ana pass in ama chu medium ahin team ta azong ahi nge covid batch ahin izong very weak izong le sar ho hin thei pa to ma gal ji ami so si langa aji lai zonga ken ji sa lawa sar nun ko ma hostel ka ko ya hoi ta 70 above person who are class 12 science ana zo in ka pa mama in dunia ni din lau thei lau ka hi ji a bibi la kon ko ka hi ka ki pa Sadakin pathin ro kuina pem ni rosen ni hom boy sun hin hilai muna hin lo thei lo in kan na ya asan chu Conflate hi tu da reng na hum tia khan kana un mu hi akai bia ama khom trail hi Conflate hin hom zawania school thata kalania an ni hi naw pang khom an mangai emela a week teu hai competition la tu da reng na tia khan team takin an ni na ang anga komin na sa na tu hai an ni lein lo kum kan ti ema kan family komin Tuel khel kai ni hilai khomoi kwau ni kan na hilai an thina kan in hilai khomoi ko sunga inga school thatakel ahung ngir hi lule ro wi kan ti mela kan family hai chun kai ni kan nam da na ma chun lom na hun kan nei kun chun i lom na thil kan pek rak chu i joy moi na hun kan dia chu hung in sil tir kan ma tu hin ai hậu tu hai doctor pau ngam le loi nu chu hung ding dok in tin chila in phun khat kam ba sam nu ma chu kan ki pa na chu ka se ho chu kan hung ka chai ji ki di na cái giống covid batch họ chân sẽ covid batch số cái chân giống là cái Conflate cái hệ pháo in top 10 hay là top 5 số mà cái chân lúc chân là quay top đầu in thì chân một cái pháo cái chân số cái cái sẽ là hiệp tin cũng như cái họ thiên nhiên top Sunday school là cái tuần không win cái lối hoàn thì bị nếu chắc cái gì chơi rồi chân cái họ khác chân họ muốn không hoàn ta Kalau mesti nak kena kalau mesti. Kalau mesti tu aku si tu Conflate na hi leka acha ti na sim sa awin. Lai mun si hi leka ki sim masanga tu. Ke o hin kan hin kul hela lo hin ka tu. Lo hin ka tu. O ki lo hin ka tu hi tu ai agam nei ba hi mihingan tu de. Chun lai ke si hi ni tha pa si sin lai hi mai ko bu mu chi tam ta ka tua ka tam ta kan ki lo hi hi bonga chu lai school mu na hi tapang tam ta da tor engineer officer tam ta ke sia to na ni school board pa pa tin pa te ko en tin ke to ka loi nu en lai la mu chi tu ke en lo ti pa thirin hey dingo Parliament hat on program as now do in ba ma he on loading chu te ka sa lo kan man hin ai bo hin kha jong ngai dan dan aban he speech chief guest pa to nam ni tain so now I request our esteemed chief guest Professor Aldena to kindly address
Not only that, to share his thought with us. So let's welcome our chief guest. Ngaiti Milan, Professor Lande Mahi, head of Indio, Hanlon. I love them in this. To say, Masan, brief by the bench. Dr. Laldena Hin, JNU, New Delhi, 1984, and PhD in Science, Department of History, Manipur University, Noya, Head of Department, Sangay, and to end 2023, retired. Amahin, Dibrugarh, retired Govin, Dibrugarh University, Assama, visiting professor. In ICSSR as a senior fellow, Sangay and to him. Tule Amahin, fellow of Korea Foundation, Seoul, South Korea, in international fellow achievements of Nayin, Neha History Department on the head of Northeast India History Association, Neha Gitezongin. President and to in the head. Aman Lekabu song and the doin Lekabu the Hippo out to Mito and the on the head. Academic research of the science UK, South Korea, Malaysia, Switzerland, and the Villa. Two Letua Lehazi attacken fourth world nations, their struggles and India's northeast experience. It is here. Tuahi publishing house min thang ta him publish boarding a consider all like that he it's a tomlam chaka Professor Landena to the chief guest of trial Inaugurate thording a chief guest dinga among field to min. I thought that I don't deserve the privilege of being a chief guest of such important function. Kapunoa minainung hausa kum kaning boknoa kilpek politician hai nan pek ang hai kom petay ning kan na katia. Ami feel na chu kapom nom na mirok chu. He insisted that I should come and participate to the inauguration hin. He chan vô puno in teaching kahungi ra. Chun he Conflate Academy. Mun thatak building thatak hi galo umbi aman kalo red noa. Hingong institution academic excellence thọ thấy đừng nghiền mun ai như là ya hingong institution temple of planning ahungir hi ngai to tuai ku pa ngam hai Pujor Gute Hai. I think it's really thoughtful on their part to have established such important institution. Institution po la ya po mo tak chu academic institution he na he thang thar lahungum pe ding hai care character building up na dinga poi mo ni I visionen e ri ta sa kom ni sen la e ren non kanoma rang ka chakle thilpek silver eng kom pek ding kanai no a amiro chukanation u pau ngam hu sen la chairman
ในขบุตรล้อมเตะของจอยาlibrary ading thank you so much ผู้จอร์จกุยเตa personal ding biga kapek ni sian lai ole hi institution hin kasang pa nau pa khomakain ka heta Mizorama kumchan ve akai nungin lusi tong mizo tong kom hello amiru chu top 10 avathanga subject pakatalem chu topper ani mani second topper mani ani hela chu hi institution hin akai ve ti ka heta chule chun hi Conflate academy hin student brilliant tak top 10 top 20 thang thai ding an hung sok ding ani ti ka be se ya jiti tu ha le management committee ha in hingang thil do pui tak dei thoi pathin in mal swamin lungwar tha le bang lapi hai sen la academic teng panga khret na tlom te kalo nei ve contribute thei tho thei ka nei ani chon future hai khom i institution ta ding hin kan pum pe kan lan re ne ti hi biro re pui ding in kangen jeo thank you Chief guest Professor Helena Pateho to the inside retired professor ye wage atu sei action sa da no le khang dong ho to la khang ta kon tan ki panai ko ni a o ja chi se na lain professor ite na lain ti ka fo no no ni a o ki chi ma ma lain thank you so much sir for your motivating and enlightening word we are truly grateful aban an cha hautin to him Olimna speech katne ki ni hin Patul Khawmawi VA chairman Nulan Lintang Aman Pal hin Lantin Aman Angan Amin Kalo kin am yer gelo sen na tame Aman Phat te ho dingen kan to ne Masa benin Phat Phai pi pathin ka thang lai với tu phun xuất tạc về cái nêu mà với nó tấm tòng dòng đấy tu sinh cả program to be that mình thấy tiếng nào cũng có dấu sĩ vì apun long thu cái hình sinh là training chỉ về cái lòng cái là vì hồng sụp đàn cái là building hồng hình chút đàn còn history còn tiền dan lam tak với tu cả chief guest ni là school management board chairman ni là Dr. T Bongam u thong kai management board member le minister chun guest ai pupu zaum katia ki hilai mun hi kapadam like an institution tra school tra chu ABD am te lata kiting pang hi kapa khan lelak si meta loving training ram role nei sa I pension sa pa ka ri amale khan an lo bo yen thum lo lam ta tai lai I pension nungin hilahin leilak si direct donor atang kaisun I pension ta nang unjium sona kay rumin ngai tuna tak tak kalau senga hilahin patung thene kan lo an mi mo ko lo apa le kung kanin hal nge ya kan lo ngai tuna
rung am kan lo sim na ko im su khlon na ni mi ti ani chu ke ko ma tha ka pi am pa ka ma su su tho thlang la thalem no di man mi ro su 2020 March ni ku khan kapan mula mi lo yin san da chu nung chu te kom ka tha sat kho pela mi ro chu school tha e din ko e ko le veng hai in sum na tha an bu thai na ding in tin chang la kan no khalai kan sum hon ka ni le chu na te ka tin bu mo ka chong tha ka paum ta no ko har sa ko pela mi ro su ing tin tin mani u thong kai ni sen la ngam sai ni sen la doctor ki pong kan ho ni ma kan thil ta ki hun kha ing tin tin mani kan um hep kan ma kan hilaya ba dum tu yu wa kan um dai wa kan te mun ni hoi ta ka mu su ka be sai hel thing school building tu ta ka la ngir su ta moi tu kan long kan ti ko pela Conflate Academy abroad at Thailand in Sitanum Novo. Kalekan Voitu in Veng Sum in Sum Nathalem and Mut Hilading Tia Vision Kanai. Misu Puiling Bega building high in Chuta Lungril Poco saying a Lungril Parisum saying a Hinglaya Chutu. Doctor T. Bong le anume join moyan urin ka rin kanu le Eliza khan pun pakhat ng siltirasin ka Eliza Doctor T. Bong hai lu balay ng nilrekhasin la với tu khăn các nguyên cũng phải tập thì program các hiệp sinh à đã cũng khăn cả lâu thầu à ami rục sụp nào để thar căn này lấy hin sunai chặt ra ra mình thar căn lấy các khát vét sầu sụp in cái lệ kalau in suat kalau à tin mình lòng na chul sang kalau một cái lo tu tin mình na chul sang lại cái đó tu kalau chul sang xây tak kahil no ma chumi rok so sei tak hil na chi na om be ta hilaya school hi Conflate hi mal som na tam tak dong in sum na mun tu pui tak ang ni pe ring pathire num pui sin la kita kaum ha in su khai ko ko sin na ni bum tak sang pe ding in di sanai san tak kan ta na su kaum so kalo Partu bensin, kawan di hubungan Dr. T. Bawang Hokip, Founding Director, Conflate Academy, manfaat mantingin, ayam pengah main mati kandang memang kantin, work thanks kandang based on that, main bombs on mantin. So now I invite our respected principal, Dr. T. Bawang Hokip, to deliver his speech. Pungko vela chu ikachai diu ham thi hin tham ta khat inong kai vin pi hele hitabang phat hoi mu thei je win ma spenin pathian ka thang ba bu chief guest professor Lalden la hin tuni minister ai Pompeo Reverend Onko Haukip groundbreaking in the ball PO Pastor Segin Mang board member ho chairman pu lam kaina pu George lam kaina board member hong kham
cái họ bung CFC họ bung làm cái họ này vin sa lên hanga Conflate Academy để sa na zala hong ki khom nu le pa pilepu ulen nào Conflate Academy ka to khom pi ka loi ho ozas ho zo si na bon sawin ngai lu na ka zana salam ma sa pen kan piwe tu ni kin hi anaki sei khomin mi pi tampi coding dumdam sa bol ding am dan cha gan thang am la tha ding student ho anakai sa ho pass out sa ho parents ho ngai lu ta ta aki nei sa ta ta pathian zal chun omin amo jong coding to present student ho jong involved ding parents ho jong involved ding tio he anaki sei khom le le ai la building chai lo changa uma ta bolom lom long chu ki phalam na hum ki ala ma gale to lai hi to ti yong chu aki gel khom le la hele ipi hele e chai thing pha le bol mo chu hi lo a hi chu tilanga hi aki chun lu lawa hele to kagang in mun ipi ho amun ong talo classroom khat ka ngai cha de ti pha na chu in la bonga pan sa na kham classroom thum le li hi yong la su thinga lang hi ki chun lu ding ti chu plan hi a ki chun lu dinga hele chun program ne khat gon lawa chu hai mo ki aya chu mi tam pi jong ki to lo phone jong ka bol man lo ngan chang whatsapp a chu ka thot chi chu ka ngan si hab ta khat hab ta ni chu lungbai lo ki pe le dang mong mong ki don man mong mong lo ni ki min tu ne hong ngai hong chang ho wang hi angai lu mong mong Conflate Academy adinga well wishes mong mong na hi ve ti chu ka he in ki pa be sen avelin chung ma ki pa tu ka sen azowa hong ding parents khat le ni hong ding ovin madam reni zotin khum nu hi in ama hong ding ma sa pen nu chu tu le tu a he chu Champur Government College cha ho associate professor mo madam assistant professor zoology department to department khat ka hin tong he na cha pa la kai ama ki ko hi ong ki sei lu jing de to lo le ti ke zawlan program na man thei de hom ti hoi ama ta bang parents very supportive ki nei ja jong hi tai ki ma cha le ki pa thu ka sei parents jong ho zo khat le ta khat le ni ma lo ham ti hi na lung dong ge dinate yula nu chu hi le yula nu hin Joseph le root pa chu cha he ama ni khomoi a khonei hi ji a chu he parents jang ki hop zo hi jong le a khonei te ni be chu hu mi na phai ta chu hong ki min pha le mo jong phat man tam ta ho hin dal hawin hong kal sung win hau sa pi jong mel mu no min loi pa su pi pau rong hau lim hau sa pu vie chairman pa la lin thang pu la lin thang hi in pu go lang in la jong le pu hau sa hin zal chun eliza jong mel mu no min sa le hanga ulen lao loi le pai tam ki mel mu no mu vin alum chomin chata le no zalin chi program hi alo thinge ti chu kan se hintin tunia chi ge song e hon no pi pau hi retired professor laldena pe yong academic science background hi jong an ki lu ji chun ho society hin academician hi in ho ma man alive tu khang tu lang hin PhD in chai le hulai la ya university la college la lu itam panuhin chapang sa ki na lai wang chun e hin sim ti la chu junga sim kham jong kim lo lai hin ama min hin ki za za jing ale nai sa ma hele ye ham pa se lawa chu chi hong do diong chu xyz option chu om nai a hin institution khat chapang hin sim ding academic institution khat school khat dinga chu academician khat ma na hon chu kilome ta chu hong ki keu khoma hong ki kola ma jong ke chun ha zo ta hi do ka tia hele azawa conductor pan samni lalan sei banga chu awo zo ei sang na ngai zon na line mo that na line ai le lung mo no men chi a hi mai dei sa da chum pe na man
thil sanadang ka hung piu vintin demo na hipuin hung ikhaduvin te ti na hipuin ama academician he thei loi khat hi ja chu school man hong be ta chu ke sa hin tibang ma chu tu ni minister pa jong reven on ko jong hi pasal khang tha la a ki mai sang phasa na hipuin pathinin aman loi le he thei loi he ja chu dei sa na sang ta ki ne ya ama jong phat bichin sa sa hong hin ki pa ubin yo ho bung pasal pu chu hi le ground breaking na chun ana ki mang ta in sa song inscription na jong zi ubin ka gel do in ningkum chu gale tol to ki pat dam ki pat lo dam ti chu bang le ki panding a ki zia bang le ki bang thu le la lai ta ki ti ji ilung chu op kai kai jing a ki bol lo hi de ti da na chu ong ki pat na he le ningkum ma chu go tamin ki ma pat chang di ki ti tu session lap dinga he ningkum go tam chu he so ke hin tu ha le din so October 7 na chu na ki tim ki nim ni ma chalai tu a ki khom nau muni hin te mi jong ki tam ko lo pa so pu isaya garia ka pu so wa ka hai so wa na tong di si mi sak le loi ho lam kai na chu to na jong i maum lo ful the thu thi ma hi rau na ka dinuwa pasal pun ground breaking abo tau na mana tu pi a le tu basa na cha chu mi si ho ki pan den chu bu hung ti su ki le hap khat lang pi chu kong khongai ki den ta chu go zu pha le ki off ji shut down pha le ki off ji ta chu ki chal thau thawa pathem ma pui na chu tu nya he Ahsi la lo hi jong la born in competition na hi jong le chi program ta bang hi nei theu hi ti chu kain ta lang hin tin Conflate Academy journey hi nung ba da hi le abang se ki tilala khalani ko mang kone sein pathin ngai ma entin 2018 kumin humble ta en aniki panen humble ta ki pat wanga so vision ki ti ta pu na nei pum le piha quality education focus mo mongane ki pan hin ahin 18 kuma ki pande de so 19 kumin covid in phau covid kum ni lang ti chon kai nang den vin covid dung ki sai tam ti le tu chung ga hin lak ki no bin ai cho pum jong chun mal som na phat thei bo na hi tam pi ki dongin ai cho jang jong pathin ka thang vai na hi sei nom tam pi hin tham phat hung so jat mai the ne na he thim din lang na hin so chom gu nang ye chi ka sei nom ho la chun tanung ba da hele vision mission ki chi ta hung ki pan ngai lu ta hung ki pan chu 2018 kumin 14 students class 11 na 14 students to kan ki pan no sang ni le som le git ko ma chu 14 student in an ki panen se chun mun le mol ki nei poin gang pa hin in an san to ka long na ka sia le man space in ki cha chung ki pan ta san na len ta phumang ki pa ji chun o zo ho tom pan ji le student nei kham tom pan ji en tu chan hiong ki ma cha len ai chulaya kana pat ti ho a kum so nai lo wang chun kana agu a hian lang alang phunga hi jong le kana taw na chu pathin ko ma ka keng ngap na ding Conflate Academy keng ngap na ding space mun to a building ki pat na kham be hi kana thum jing hi dunia chi meeting ma sa hi jong la mel mu thia mu he ki pa lo thei hi pu in hi cho zo si mun la mo la hin nei la go hi ai pe tu pathin hi cho za len avelin pathin ka thang bai na he ai tabang amun biong hi mun ni mun thum kana sat ka mun khat ding ayong hi sum advance phabe pi kana pi man pathin thil gon dong hin tin azoin hausa langa pat haulim a chun apa talo kha thang pa in school hoi ta khat le o anati ho jong chu ahong hi dem ahong ki pe lai hong ki chuin na khulanga advance kana pi ho jong chu hong ki le tu chulai hi bin cha lo be kin pha lo be en hong ki chu ne le tabang tu nia hi palamang hi jong le chi in neu kha thi thin so the la hon do the ya hi in mai cho zal hin pathin ka thang vai he
bắt là tham cái xe đàn tin xe ngầm rong mình bắt là tham tâm pi mà cái thùng đội hiện riêng rong lệ thì ha hết tập bằng cái pani ni khoa nó mà ya linh theo hậu lim theo còn hi diễn là về linh pathin bên thằng vậy này tu ni khoa hi physical structures toy mu ho in cái xã hội building cái xã ban ho cái xã dâu lo ho nên để du ho ít thiên số vàng va chu thì ai chỉ kêu hi pu in tu ni hi opportunity tha dream tha vision tha possibilities tha to hi building a hi ít thiên số va hi building hi kinep na puma chapang ho chulai get hin ho lut ta phat chapang ho cha te nau te ho dinga khăn tông na mà chan na thêm dil na lama mà ban sang ta thun na thei dewa kinep na pum le chi vision nei puma chu chi building hi hon we he chi ta bang dream chu conflate academy community an kineyen chi community ta hela mun kai ka hi in kain sung mi hi in ka to khom pi loi la pai ozo ho staff ho hi in sala langa well research ngai lu e gel kho conflate academy gel kho ho hi so in a dream mu chu tu nya hi mu theya hi ti chu ta lang nu min so han chon ma ba na zong ki tho khom jing wa pan khom jing diu ti hi na bon cha wa ka hin tip na nom he ka sei bang chun in chu che lang cement thi ki to song ki to le ngoi ki to ki su to ki sa hi a chi chu ai na hi tu nya sa thau hi thêm jil ngai lu si si le la ya ong ki chu nom si si dinga chu na sa ta pan la ding quality education ai lo le le si ki khel dung zui le khan to dung zui ya hi ta bang po do thei ding vision puma chin hi sa thawa chin hi tu na hi hon do hi ti chu pen se hin tu taulim jinglai hen ka gel do en chi architect jong an ki su boyen hi architect ki hoi jong le engineer ki hoi jong le i thu thwai bol tho tho hin pi jong le ani ki su boi chang tho win hai fanga so en ki he to tho tho than am tho engineer ho jong am ho mun cho ma to pi to he ji win tu nin ki ko the hi jong le ai chu to chu mystery ho head mystery misak le alloy ho hi vin thani thum di chu mi som li som nga chang ma ka to le ka lu vai lo zani kha vini di chun as athi na mang chu ki ho to gong le wa pang hin mi za lam ka ni lai ki kem da no wa tu ni khoi ki dal mystery ho na se chu na as asar pa zo ma sat ding an hin bui mo mo ngi nai ti chang chỉ khai số đi trong cái gió mà sạch được tâm vào càng cái bôi tao về thì cái tiền lâu hoa chứ cái nã lò đi đi lâu cái bằng hiện cái dòng lệ phát hiện ban kỳ nã chứ tôi đi khoa hết ta hết cái mô tô va cái tiền số va phát hiện hiện làm đó là nhiều hết là chú chỉ ông cái sập bôi vốn chú ta lại toàn ngày ta không bằng họ tôi nhìn anh nó lên si bỏ luôn mua ra là chân đi luôn hết Conflate Academy a building hoi hanlang student hoi in zone ho hanlang student a team was up in zone zong la a poi mo pen teaching quality hin chi ka to khom pi o zo ha yangayen aya chu tunin zong amelo kamus a bon ta bang vin kamuin ka ki pa en aya chu ne hon duty chu we have to continue to inspire our students we have to continue to face the challenge. We have to ignite the spark of knowledge in each and every learner. Thì cái tổ khom pi họ cái bà thu cái xây puma cái til khâu hình tin
student is that in zone building to on dan so pathian phatei bo tin ki sa ben tin completion jong le pichi oza pa na ngai lu na pang ho inspire bol helowa commitment ni pi lowa hello le ama ho dinga a spark to ignite the ball zo lowa hele school chu tabangin ni se kha jong le ala something hi ti chu chi cha da ki ji na he sa ho jong le ti chu loi le pai te ho ka til ho hin tin parents ho hong hin hong lo hin guardians ho hin na ho constant support le encouragement za la hi ta hi 14 student apa na ka seitan humble ta neo chalang ki pan chu tu ni chana hi all ola kali so no hin na ho kununga jong na ho support le na ho ki thopi na ho wish na ho town ho ngai cha jingi ti chu ka sei no min hi chan chu hintin chomlam ta ka sei na tu in tong din ki ta loading le vote of thanks sei diong chu ma ki gon lo ji chum ki pa thu chom chakhat hin sei ka te ka sei ta in hazawa ta bang ka le tu lai hi in ale e ho district sungu i ko sungu ibeng sungu is it they shut down om ki to tu na hong ho mo hi am nan chu gari min te se ong le te si tan te ta ngai lu ta no ngu hin e chu mi za dong ki su to de nam ka te le elect se do vin ki pa mo ngin bon cha wa chunga ki pa thu avel kain se ye program min chong se conductor hi in punya chief guest po hi in minister pa hi in welcome address ICPO hi in zo le taw lai man pi de hong na bon cha wa chunga ki pa thu kan se yin tu ni hi zo ki khan ting le refreshment in ai diu hin hi chi refreshment hi simula anu le kapa hin ngungul le mami amon an sponsor hin amo chunga ki pa thu ka seyen ai chi kyu chi lawa anaw te ho handal ha mami hin laya pa cha ho pa liu liu laya ribon kai thia hin so ho nayo si hi mami acha te nalam hepalo ki tilala angai mo za min akoi do a cha pangum pi ngai jong la nga hem ki tu lu na che the ha mam hon the ham ha mai bo lu hin ma chunga se zo lo ki pa thu kan se ye tu ni song hon do jong hi program ma ke ka boi man lo de ta he managing board chairman pu hi ka dal bulwa nangin pha na ti ta nan bol he ta ge zo se nga man program no se nga man an ai chi fu hai to hai pp boy si to aman hin a hai bi jing hon fu lai to hai a tho hon ban ju ki pam khot se le ki phat la bom khot se de hin tu ni song hon do jong nga man an tu ki ne chi in ki pa thu ken se ne he pu zor sku te le pi boy si chunga teachers ka to khom pi conflate la loi le pa ho zo si na support na ho ma zo si mo he nong pil chu ti le ki chon lu diu ta me ti de tha rong num chum jin mo constant support zalin jong ki pa thu ka sen adi sa da ke pre construction ki pa da he school lang ko ka ha bui pi lo ta cho a kho pha la ka chia tam joi langa ki pi lu ke absent sa jong madam party hin din no kanao ka pin pi jong le lu na hin o zo ho ki thovin ke lo wa jong ta ho chapang hai ta ana ve sui wa na hil ji win amo zo si chunga ki pa thu ka se na he tunia ne le cha ai sim pi ho ali se noi mel la loi ho langa kon mi ka ki sa boi vin mo chunga jong ki pa thu se vin mystery na tong ho he vin kapa e hing pa hi jong le kapa hi ki pa thu ka se no me he ki sei phat na lawa chu jing ka ka tho be lo so na phat la mo ke sin apoi mo ni la bo ka tho ko ti lo la chu pung sa gi ma khai pung gi hu yin chu ke tho pa ne aya chu la hen agi ke ko yin mystery ho dinga hi rotation chiu jong la ha gi pen en ama chung ki pa thu sei yin ka pa hi jing pilin tho ma sang le thum bai chang ga phaman ai yang hi chanam khana thil le lo ki jong ki tu le lo chanam khana ki ma chal na to thil ba do ma he jong ke sang hin ke tho ma sang le ke thon ma sang in exam khana su tu jin ya chu
hiện ama hi football pe tham một vào dòng lệ offside gì khổ na mà các đây về không offside đi gì thôi thì là vậy là ama phải là phải là thôi này cái gã sẽ đó nó mới in sung mi te zo se support be acho zo ni support no school ke lo wa na phat the bang acho yum lo ka ai pila ka zo amo support na ka loi no hi in ka no ka pa hen ka nau te ho hen amo support le amo ho ima zo se ai za ka ya amo ho ke tho pi na le amo to sot na hi hung ki sa le je na mo zo se chung ang ke pa tho se ne he bắt là tham rồi cái sinh phát ra mình adia cái nút bát cái phăng te hardware bỏ luôn cái chân đan đan cho sum pi mồm lo anh cái gì vậy rồi sinh phát rằng là cái về cái lối nút cái to thôi nên til tu lại gari tham ông thấy bé lâu gì ai til anh ấy lâu cho til chỉ chiếm lâu cho mi đang hardware cho mà cho được họนั่นเองเราเลยสุมินิปีทอวินมันต้องหาโจนในดินปีวินที่มาจากกี่บอลเลยเห็นยี่น้ำหอจงเห็นตัวเป็นที่ป่าทุกเสียนบัดจงเห็นมั่วสุหิวโวที่เจอเสียโนมุหินแล้วก็กังจำหุกินเตะอามาจงหุกินอามาเลยอินสุมิเตะ Conflate Academy หงกิปัดนะจ๊อามา building หุยที่ตะบัง space ในอันนี้ปีเจ้าว่าจ๊หงกิปันโดเทียนตัวนี้จงอาจจะเป็นแล้วก็กังความป่าทุเสียเนี่ยเทียนขัดหัวจุนันจอยดาตัวเห็นจมเป็นที่ป่าทิลปีปีโนมมินอามาสเปนินผู้จอร์จกุยเตะ managing board chairman ตรงเห็นกันโปรแกรมยังมาให้หมดให้ยังบุยสาสายตรงเดะมาให้งอขัดตรงเดะก็ออกปีโนมินห้องเล็บกันเตะกรานาจะอินสปอนเซอร์ท่าตรงกับตัวซุ่มตรงกับตัวอมดันจ้ะลุงเกลตรงกับตัวเห็นบานินกับป้าทางจังงามป้าห้องอะไรมาตัวนี้เนี่ยเทเนี่ยดูโดนดอกเฮียมาอามาอันตัวพี่โอชินบานินขุดตัวเขาสปูอินูมจังเลยอินูปีเดียวทำทางนั่งปีเดียวทำเห็นนู่นห้องนั่งเอาสปีงอขัดเฮ็ดมิสทรีปูมิสักห้องเห็นโนเป็นเสาเฮียหอยเสาแล้วมาฮีมาลำไก่นากิสาเห็นหอยหมอจงแล้วมาลำไก่นาฮีวงเลวาปังเห็นเดียวซิลขัดเบะงอขัดเบะกิงอเปลี่ยนกังจำพวกยินมุสิตานุ่งดินดอกเปลี่ยนนะกังงอขัดกังฮีไอ้เนปาเฮบานามาฮี IRS retired กังฮีที่จันจูที่พาดมันเห็นทินที่ตะบัง historic Conflate Academy อะไรเงี้ย historic moment ขัดได้เหตุการณ์ตัวนี้พร้อมจ้าที่สุขมจังแล้วฮั่นเบลินนบอนเจ้าพัดจุงน้องหลาเทจิบินไปกิบไปอินกิบปาทุกันเสียกิบไปAcademy at the long time side in as ma nagay ki pato seven at sa nang mangitiin kana tama man bidu para mangalan mamaritin program siyam sa pinapilong sa program sa ni haloy ka dahin umagang nga ham-hamin din fu prongkay dahin sinasang pat niya ka alat ng mong kanawin sa pai sarpamang di bidam ta nga ina niya sa yun kem tu nisan kaya kastadi tin dai no kaso mai lo ai na mo ngi unique kasi kung nga sa hotel kung advertise board ka tigal mai
kita bangoy anunga punong puno hi ni kinyo sa ta kadin ata sali na rin kinyo sa ito bang hi anung yang nei yun sikira tunio hi kay hin kana gyala tunwa hi bong ka te tanin te kan ti sai ma ya bodan na jumbo mo achi be tiwang ti na chi mal jwa sa do lo ring ni hong ko ta mai ka asa na kagan kina ki tu bi ngai in tuni school board ho in sumla paitam ta ki bi thei le hin adi ngai in staff na also povin private school ajra tam ke loi ko in kan nei kham kham atin khan hi kalem mu le tuni shut down ke jena ang ki choi thei ko in ba ki ta la chuman tam ta ki cho ki ko lo ta he ni lu hi mo lo din nu hin ke nga hong la he ko la pa pa sai yang pa ke danya pa na sang hai ulu tei dia ko ni ba ne ngai ulu tei ko ni sang le shut down hong tei tei le kan ulu ve chu pa ne da nu hin sa na sa pa no ulu ki se lo ben present nong kan bo ve chu ai ya pintu akan se tin lo nu to yong hin ta le hi lai ma lai da chu pu ta de yong le tei tu cha ha de lo tei kan ti hin tu kalau kalam tu ni kan ngah le shut down duty ti na ki tok chen kitchen staff la long ye itu dana anyo pian pian nam tan lu da bi ama hi no mo ye dia kitchen staff boy anyo long kon po bi dalik kan ki amol anyo pian ami mo pian ke hin kita bang khat hin na hin ni la expose nung do ya ma na ro le ang ki ko mo parents so hin tunya jana ta ni ki ko ho hin Conflate academy kita na teaching staff so to mo pedin ni ama ti behin am mo pen pa ko ko le tisun kan sa din kam khat kun hasan na huzang le dunya kal song le pate hin to invite aki bolo si program ni lu ba ni ko sa ba kita bang sapan sai te ne academy Conflate academy ada history moment adinga dunia pang zau si bang pa adi se ke ma ka bang pa in eta banga compare dinga desa kam tam jong le sa pan din pa he anai fian jo le bui kha jong le ke ang mi te ta ke ke ne kha ke din ata ben ban jong le ke nga khong pha din ke bang suna bo le jong le yang su ke de chi chi pa tu second thank you everyone we sincerely thank each one of you for being part of the special day. Have a wonderful day juga saya dok nom. Abi ala kaum tin tak lobi ja so. Kana holy kai de tin tuin closing prayer the video u tongkai managing board member amayan phanya mangin tin aman chai tin le tunin sarpa sayin ne la ton kisim ho ne lu tam kal sum hon ne lo gila ne kile ro du sarpa na kai tin no ne ma pat tin la kin sum ba ngai da motin Tuni ken gun ke hin bong sai be ta video si coding media hang coding alin na lol hang coding student kai si kai coding ya hi amuya panai chim a hi principal pale chairman in head chim han tin chim chan al bu ya suwa do na so ai ta ri ta bo le chen han de oi ya ti thi da ho tia bo de chim ta chim chim ki bu da na so ti thi da kan ti ka nga chu ma ma na se le a di na tam ta hong ki ta ne ai a phai jing ya tu ya he si kin ki ki bu ang amen nang patu sa seta yang le dalin tem le dia he man he ani pa ya dia aku semana kita bangun do he pa ang kasari jingen ta chu kumai ko sunga ma ji chun ji building safety na ni halang akan to na ting halang macha na bi long le dalam tamle design sata support na bol hati kati pianum kit alai chu hin tin di long le wa mo dan sia chan sai thi be pam he jingen tauna kun man de hin i thi wa le
pathin zan an bon san du su in sim an le si le sunga thim zo si hin sima engai lu apau de ta hingjing ka pathi in lopi ta an sa do he ti ka heaven he chi chun min thing lopi thangban na ko ma ki pa thu ka se ne hi tu ni hu hin chi in tha lu na dinga hi nang jaw lo ba ka lu the lo hi ti ka heaven hi ka pathin in tha ka lu nu jong le ka sa do han nang ka chen di wa ta jong le nang mina chu ka chen no ba ka lu ti hi ka dei ji ben hi chi program hi kan ki siam nangin ka ki pat ba pa na ka taw na ho mo ta ne san pi wa dam sia cha chai the ne koi ji bin ne heng ki pa thu ka se bin hi ki loi khom na sung ba hin mem hin do la na lung do le na do ma lama ka sei ka u ka gya ka kha le nung se ta ne ngai dam de bin hi nga ka taw ne hi a hin nang lo pi na dinga ka sei do ka pol do ho zo si hi nang lo pi na na chan na hi a hi chi school a dinga khan to la ma chang le school hai ta so thina so ningen dong sit ta nen pathini bu pi bin tin hinga ka taw ne hi tu hin ka khan de wa ta in don ding le ding kan ki bol bin hi cho zo si ong hi nangen pathina bu a hi ho zo si adinga dam thina le hat na pathina dingen thing lo yo sin nang ne su thing pi ba pathini bu pi de bin de hinga ka taw ne hi ka ki khan nung te ngu jong le kain mun chi tam sel cha ka thin de bin lung si tan na haga bin khachang chi ne thon pi ta ka ti a iti hozo si ju thangba pum puma ka pa ka yo ha chu nung je su na ne ka ta wa hi amen